Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki khubor ka Batesi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kedor bash nong rim hills Shillong, haga katandrik unailar aratar pausan kelaraki keskinai loy chongkari India. Daga penlong iga jingmare marathon hakapor minstep bagi jing penheri kelama lairong chongkari India. Dusi yang berem ke KHDC ba penyai singsim ringkat ke jinan lang jong advisor kedor bash nong Dr. Jemino Mautho. Hadirin gani, lepli perdapat siaga madani lekai futsal hanong rim hills. Kabla penyat dengan Nongrim Hills Sports and Cultural Club, ha kabla penlong ru dekat jing dekai grassroots football beningkong ha dengan madan ha kabla sakilang do orang bashnong uba banteli nari kinoilam juga Nongrim Hills Sports and Cultural Club kinong kit kam shnong kilong kemi kisamla bagi pai ba kishnong Nongrim Hills. Kuman pentip hang ni boba penyat ulayo penyot kemadan lekai nak skim jongka 15 Finance Commission kabla kot san polak tingka men baudang long UMDC bat nalo ketau le penyot ru kesong pisah kabla kot shilak tingka nak Chief Minister Special Development Fund nak bentai kinong kitkam jongka club hagan ke grassroots football bat umin tirang ba ka jelau konrad ke sang mau la ai sasan lak tingka jaka club khnang bakan yo ben kam hagi kam ke biade ba ke jinga lekai sports. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाये तब जय गाता जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Di hari ini kepot, ini yo beli ini kemadan, mana tu kami bersenai ini kemadan. Hanbar lagi la IT hanga sports club tempat kanu ka official program kabangin three kani madan e hakani resmi hakajini rakhi kalinku lajlo chongkari India 79 Independence Day celebration the Shnong but the sports club ni smokeman sibun bah ni dom sakani ko ka benta pat banle bat bantli kani madan dai ba penyat sin Ibalong ex CEM jongka KHDC ba Dailin ba jongi palayo ya kani kemadan kaba songdo sanpolak pansna ya ka ingnis no burom bat nisno knan sibun bat ni ai kublai kerpang di ba penyat bat ngan bat sun support ni yo ni pampli ni magan ngan ai hai ba penyat ba intern security na kit bat pampli atat ni Rishbon i Rambashnong President jongka Nongrim Hills Sports Club ki nongkit kam baro jongka Sports Club nanta ki Riramba ki belum ki nongkit kam jongka Shnong bat kunjuru ya pi baro ki bedan nahni nadu kini ki hat ki balet ki kmi ki pa ki nongshong Shnong jongka Shnong Nongrim Hills nanta ki baro ki bedan hani bokor donwan bat saki ya kini ke cingkle kini ke futsal ground hani bok Nongrim Hills ngan cup uni ribbon kum ka jingkle kini ka futsal ground bat kadairu ka futsal ground ka Berningkong apa Meghalaya
Banakaliang ka KHDC, Khasi Hills Autonomous District Council, hatu kepor ke pengidang ibat kam, ngiyok ban ai, kum kini ki jingtei dan ki development syakishnong. Bat ki babon fi ki futsal hang ni pok mekhala ki debit private. Te Andre kani ke futsal ke pengin play benta ke dei jong kashnong. Te komod ngila dep ban IT syakishnong, kasyong hakishnong ban maintain ban pembahapat no senam show senam pat. Ia kini ke futsal ground lah yo nak ke 15 Finance Commission grant jongkan Central Government ke belah Ailing Baka KHDC. Line up. Kadi lembai bak penyat bagi sayok kadi Ramadan bertolong ya kadi grassroots benikai ya ki kena banai training kena re jokas long jungi grassroots jungi la sedang haus nam arja khat brio ha benai Disember ha kata por ngidang dontang kendiat kena ngidang dontang beri rumah snong gambar jokas long bat ha kata por Weiswan penikai kadi grassroots ini iko jo rumah snong ba biwan ding do bayarap ingi bat rengkat pengut i player football ibsi arab ingi ban ikai kena red dia kadang ya senam kita kedai ki pada hostem arga khat nyo i pelong ya ka EFC grassroots dia pelong pemaran pokse i pelong ke inter school adu industri league school kuan cementa kadi asli ada pentu i penyak program dia kadi ka training sungi bad dalam apa ho ni i pesok ka gila kamla sebab penyak nomor kadang ka iu kawan kadang jong covid ni sange no kadi ka grassroots jungi dia Islam biang menhakan dia sedang arjar arpusan akan dia tarik Januari apa maran parar deh hak tak por bagi sedang ikan dia grassroots ia datang sangut kena ibon join dia ngira sedang bersang dua musim nomor jing duna kini kena tang sangut ibon bon join deh kadang bi kesini dia kadang wan dan layu sekali Ramadan di bak penyat dia saya kasalong kadang kan dia mentah kumbolong mentah di kena por kai bengidon kadang lain pesan gut kena ada mentah sini bah wan kan di grassroots ini ya aku dah sibuk ni kimi pa por kai Nah, dan tanggo ke encouragement kumala keren iba ten ngar ngo kwa ban yang kata na marha kan kejuk ke pemerintah ngapai ke jinglong jingman wah ha ka imlang salang mentat hayin jimai dari syong ngia keren bet tangka education ni kwa aki kun kinang kan start in kiu at the end of the day kai baca kimdon kanu ka in life like tang ka puli kemudian ke interaction, kemudian ke social bonding. Kumong baten mentat ba ngimin suarang ret ngi im kapor yang i kikmi kikpa ki haban khot wat banwan bamja. Ki haban mo. Yang ngi min suar imei pa i haban perta. I haban perta jam ban phawat de kibri ru bangin wan bamja. Mentabat kikmi kikpa ki habbe ikikun ban mi ne yeng ban lek kai. Dia ngasong tunat sikat dia ikikmi kikpa bat pi encourage ikikun jompi dia tang ong mayele football kani kedik interaction ke babiang tam naskul pi rekod hangnim dan kami ya rekod mereka pialang perlok pia peliu jumot dan kinu activities banile de ki mobile ni ki henre piele kai pialang perlok kadai kani ke bapin san nongrim yala di lasai hadien habut nang ni pun sesuatu ke jing kordor Ndai ba ong ba barok kin nang ba banile football barok kin ki footballer barok kin ki cricketer na punta ndai nang ni ngin yo the very best citizen ki ban long kinong yalam ki ban long kinong prat lenti ki ban long kita ki guiding star ki way pat kata ka ba kongsan ha ka jing im jongi man penhe ki khon ki ti jongi ndai tang ki jing puli henry ki dan kami kini ki social activities social bonding ni kwa ki da pinong serious determined banwan man kapor bandan ki activities hangi ngaru skwa ban sngow kumta ba ban I mean sim shushu ya ka Nongrim Hills Sports Club kabala dan ya kani gajing temu ban lum ban langkum ne ki grassroots
kamtam na ki hap ki barit namar ba ka sport sector kala dei ka way na ka sector menta wat hasket Meghalaya ka ban kiu ha wat ka ban long ka opportunity na menta ki kena ki badan sap ha ka football bat ki way te nakaliang jongiru ni kumangi i ka government of Meghalaya hapo jingilam jong i so Conrad kum chief minister la persyang bon ki facilities banwara ki development ka biggest stadium in northeast mentakan dan hapo mau khanu but ya kani kin sedang no ban pentray te kum kini ki ka initiative government ka bakale kale ka bahae ka badan kam bat ka badai por but lingba ke jingdon pat jingini futsal ki football ground haki shnong ru kala irap pat ki kena apo shnong teng ladam dan fi hablet chajangai kabu jing ki kimi pa ba kumta ta ki bahaya masam te lingba ka jingdon jungni madan kala irap ba kala long jing ku te nakaliang jungi kumbangi tu yatrai barabor ba ka shnong namanta jing mentoi jong ki pai ba apo shnong ngi ju ekran ba iba deng banteli ba ki komiti jong shnong namta jing bit jing biang jong ko umbam di hashnong kasurok ban biang kalenti nangta ka kanika jingdon jungki madan ki playgrounds ba per te ngashwa ban ong bahakapor bang ngawan first time ban yi kanika jaka hangni dai mi kop akan banlong mentah kumni siteng jong ani ramadan ketika ka riat kumtu kalong suluk bat kala klem lut ki tu ki kenrok ki barim mensyua te ladan de ki nyut pe hangni te dalam one page bagi engineers napo district council ngin tray la katray ngin shna marba ngin la tray ban longkat ka bayo ka size tiba banteli ram ba shnong yong ba penya de pi tang ka kenro ro ni ngila sungu pelat tang hadin artayo dawan la kelala mi lut ki mo ki post ki yong adi kalalong dukat ni tidak kendit shisha bat ngaru ngakendit ka sengi ke bawan non page bala dep kini kemadan te shulong kumta nama bangila la penkerki la three stand te hakapor slap ru te kadan ibenta iba imlong level kala ngam kendiat te ngila pentip contractor dak liang ka office but contractor la pentip company but tang shurang new slap dala por telang ngatrai November December kinsawan leveling biang kani kendiat ibenta te kenang bakanam dan jing bensau let sigi kena ret kibani lek kah ni kabaar kashnong ka ai application syanga tho chief minister ban bahah kini ka surok ni hanturu teng slip ki rio temen ki ramba yo ki pusoi ki ur te kabalai pat na kabenta kani ka grassroots ngikwa banyarap iki kena paro let's see kitno jingdan kami ka club namentan di ka grassroots kaba long shilak na ka CMSG chief minister special grant Lagi nirap ikini nangba kinyo jesi kinyo kat kaba penbaik ka club fifitip kamhai kata te kabasau pat namenta ka overall jingdon kam jong ka Nongrim Hills Sports Club nakaliang chief minister ila sanction 5 lakhs namta jong kisya te ya kani ngakwa pentip api ba namenta ka club ru namenta ki bakham he pat no api ilakai shimenta pok pulo tingi kwa ba kanong Hills kan kiu ba kan deka way na ki club shnong let's say ka ban kring shushu ki players ki ba kham tibet na ko shnong na shabaru ba kan represent ya ka Nongrim Hills Sports Club te sai hisian kublai shibon ni pi baro kublai kan bangi ni ki hab baret ba ni la kwa hiru bani ino kasap ba kong ka ba ki don ban shim mentah kublai shibon
Behem.